اساسا دابان هم سروک دسته چاندنی وکی تی زانین یعنی سال 2023 هندر سال 2023 ده وکی دسته چاندنی ما به ترخیص پاتوز چه کرن المازوت الوا خودی هانا پاتوز که ترخیص کرنی هاتا بلاف کرن وکی موسم شتوی ما جانم دعم کر نفسها مع پشت را او جانواج ملت بسعری که هنی مدام هاتا استیلام کرن لیزی سدو حتی هزار تون وکی هری مفراتی هاتا استیلام کرن زاتنا هندر مهانه هادا جی یعنی داوی مهانه هادا پلانا چاندنی درکت وکی دسته چاندنی با کرو جهرات سوری پلانا که چاندنی درخست الهری واگی بشتی زاتنا الکار سر و پلانه بو وکی جودکار ترخیص خود چه کرن و گنم خوار گرتن و دست چاندنی کرن هندر و ساله دا زاتنا چتنی زحمتی هانه هاتی پیش ما وکی دسته چاندنی هندر و ساله دا یعنی ایرش دولت ترک هانا کل سر حریم و منشآت هانا حیوی ها استهداف کرن هوا باندورک چاندنی کر اید دیاجی او خود کرنا آوا چم فرات حرک بو آف کم بو بیتر جودکار حریم زرارتر یعنی حال چم فرات یعنی جودکار بكل رياحية البر آب کاشت کرن چم فرات و آفدان دکرن بیتری بیرا ذاتنا یعنی متشقین بیتری بیرا منصوبی داکتن او جی هیچ یعنی جودکار نچار ببینن برای خود دسته چاندنی دن و کمی مازود بیتر بخوازن وکی دسته چاندنی ما پروژه هانا 2023 دا مکوب داوی کرنه ایدی داوی ساله ایدی داوی کرنه ما ماکینج وحدی ارشادی هانا شیران را کری مشقنه را کری ما مبنى شيران وكي وحدة إرشادي دورة مبنى كي كامل جيرا أوج بردوام عليه كرني وي ما چه أجهزة ولا توبي هانا كوكيم بود كوني دسته چاندني خواب دسته كي يعني هنا يعني مرحلات أساسية ديه وكي بروجي مازن تم ما قلتش يعني ما أسباب جبال كرن أنا دولات ترك إيرش دولات ترك بروجي هاني خاص بالزراعة ما نكون به سال بكرة سال 2024 ده مازال أنا بروجي را کرنه و محلجا که پیمه را کریا صیدلیه که زراعي وكي دعم جودکار را بکید حالی ثروه حیوانی داشی حالی چه درمانی هانی کشبوی چاندنی گرک به و يعني ذا صيدلية كمزن يعني على مستوى اقليم وبابه وكي يردمي بجودكاره كيلاك ما وكي بروجاكي جنجي ما مجاناك وكري يعني اوقات جنتي دا كار بكيا خدمتي مجانيك ومشروعك مربحة يعني جدوى اقتصادي مشروعك يعني ارباح خواهنا او جي هندر و بروجه دا و خدمتي و بروجه كمان يعني كان بحركو هاري و بروجه مزن ببيع باجي مشاريع ما 24 دیسا وکی کو تزانین يعني ایریش دولت و ترک يعني مستمرا تجاری جنسکین يعني دیسا هم دمی پیش تا ام نزان يعني حتی و کنگی ام باب پروژه خب سر بخر یا بسر نخن حال حاضر ما پروژه را کرده ده دیسا ایریش وانج يعني بنیه تحتیه دخه باج يعني دیلنه تم او يعني خطوه که ام تم باش تا بگرن نین ام پروژه خب سر بخن کی تکلیفات تقدیری ج پروژه 2023 مثلا 10535 دلار با تکلیفه اهانه که ما ایدی پروژه خوب داوی کرد ذات انا پروژه ما بر داوی نه تنه مبنی می شیران قید تنفیذ یعنی اوجی هندک مای ما کردن اوجی ایدی دقیقه ما بنا تقریبا ب 44005 دلار تکلیفه پروژه 2023 وقتی دسته چاندری ذات انا دهندر يعني هي صداجي وده من هذا جي يعني انها جنم جود كورة بلد بر زراعته وتنسيق وحدي ارشادي وشركات واكسار بيزار هي اكسار بيزار جود كور جنم خوار دگره ذات انا بو تسهيل کار جي جبوي تم جود کار بری خان نده دسته چاندنی و مسافت دور دو جينه ما هي صلواتي كار وان بيتر سفكر جي يعني حر جود كارك او وحدي ارشادي ليزك وين ما وحدات ارشاديه كامل فعل بون الوحدة إرشادية الحر جيوكي يعني مزارع كانه بكل راحتي جي هاري جانبي خاجي بستيني وهاي رخصة خاجي تشيكي أو زحمة هانا بر أو ضغطي بر أو جانب وراج جهالي مثلا رمال دواره يا جهالي تشلبي دواره جانب في داري قطكي أو تشاترياجي مجبوي تسهيل العمل صار مزارع ما بقى الياجي جي يعني بر روتيناجي جي خفف كر كانه الوحدي خو إرشادي دكتور رخصة خاجي تشيكي جانب خاجي وار بگره سماد خاجي وار بگره ذات انا جبوی موضوع تيجي دامي پیش توی موضوع شواره بلاف کرنا جبوی عرض آبی يعني او جب تنسيق مع مديرية المحروقات جداول الامراض كنا داري كارتي ليزري تشيدمن جور وكارتي ليزري جوتفور موضوع اخر السنه ام بيبينا يعني هي صال جيوكي صال 2023 سالي پیش ما يعني او برهمه هانی که وکی هریم او گشتی با کل جلات سوری هاتی ورگرتن يعني انتاجه که هری باش بو بسعری که هی باش جودکار هاتا کرین يعني
بسعرێکی پری باش بوو و یعنی ئێت دیاژی ئەو قەزگانم دێلینێ منطقەژی ئەو ملەتی ڕحەتی خۆ بسینێ نانی خۆ بیکڕ ڕحەتی و پەرژی بێ یعنی دەستمەدا یعنی گەنمی هەیژی باشە بهێویە me cotkarê me bîtir zîraeta xwe binêrin bîtir em kanibin em sinfine genimê herî baş her ku sal salê bîtir em derxin em teqeyê bi xeta zîraiyê bikin ku em bîtirî cotkarê me teqeyê bi xeta zîraiyê nakin em ku çay planê çandinê datînin bîtirî cotkar pê teqeyê nakin em hêvîne yani em hêdî hêdî em vê eqlê gin em kanibin plana çandinê deyne ji bo ercî rihetî xwe bisîne ji bo întacekî herî baş jî me de em kanibin گور derfetê heyî jî em herî yani tim jî belkî salê pêra jî em projeyane tim xizmetê vî bajarî kin vî miletî kin bîtirî millet yani projeyê me jî vê xizmetî millet kevê bîtir millet bi erd bigire